پرۆژەی کۆڕنیشی دەلال یەکێکی دیکە لە پرۆژە گرنگەکانی بواری گەشت و گوزار بە تایبەت لە ماوەی 4 ساڵی کابینەی نوێمدا کە جێبەجێ کراوە و بۆ مەبەستی خزمەتگوزاری و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریە بۆ گەشتیاران و پرۆژێکی گەورەیە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان و لەسەر ئاستی هەموو عێراقیشدا بە گەورەترین پرۆژەی گەشتیاری ناوابرێت هەر لەسەر گرنگی پرۆژەکە و لەسەر هەموو ئەو کار و چالاکی و پرۆژانەی کە لە ماوەی ئەم 4 ساڵی کابینەی نوێمدا کراوە بۆ خزمەتی هەرێمی کوردستان ئێمە میوانداری بەڕێز نافسەر نووری شارزای بواری گەشت و گوزارمان کردووە کە ڕاستەخۆ لە دۆکەوە لەگەڵمانە بەڕێز نافسەر ئەم کاتت باش سڵاو لێبێت. گرنگی ئەم پرۆژەیە لە ڕووی گەشتیاریەوە چیە بێت و توانێت چۆن بژانەوەیکی زیاتر بە کەرتی گەشت و گوزار بدات؟ بله وەکی دیۆرە کارتێک گەشت و گوزار دهێتە هەژمارتن ئێکش کارتێت هەرە گەرەنگ بیاوێ ئابووریدا کو هەر وڵاتێکی یان هەر باژێڕێکی یان هەر هەرێمێکا بێتن گرنگیە گەشەپێدانە ئابووری بکات حالت خوی آبوریش حالت که پاشومایی بر حالت که پیشکفتی پیتویه گرنگیه بکرده گشت و گذاری بیته دانه امید بینین سرتاسر جهانه هر ولاته که پیشکف بیتن بیاو آبوری دا او اکد بیاو گشت و گذاریش دا پیشکفتی و برو واژه هر وسط درسته یا ام بینین الحکومت هرما کردستانه او موی چندین سالایل پشتی 2003 حتی نها گرنگیه که باش بیاوه کرد گشت و گذاری هاتی دانان و سال با سال هجمارا گشتیار دین هرما کردستانه حالت زدبون دایم و اوجی جه خالقا گلقا باشه کو دهتا کرم کو اول بیتا اگر هنده کو دهات هرما کردستان زده بیتن دیسان دلیوت کاری بو خلق هرما کردستان زده ببن او افروها هاتیه دهتا وکرن الزاخو او ایکش جورت گشت و گذار زورت مهمه کو گشت و گذار شینواری گشت و گذار میجویی گرنگی به پیدا دانا و کی دیاره پرا دلال ایکش وان پرایا کو پرکا میجویی یا شینواریه اف خدمت گذاریه و اف پارک و اف خدمات توی هاتی نوکرن ده بیت اگر هنده کوپتر سرنجا گشتیارا راب کشیتن سر جهان هر وصل ناوراست و باشور عراق هر وصل گشتیارا نافخویج الهرم کردستان پورتلی بکن باستلی بکن وکو او آماجتان پیکر که بوی سرنج خراوت سر راکشانی گشتیاری بیانی و هر وها گشتیاری ناوخوش سردانی ئەو پرۆژە گەورانە بکەن لە جیاتیەوەی کە بچنە دەرەوە ئەمە چۆن نەتوانێت ئەم ئامانجە بپێکێت چۆن نەتوانرێ وا بکرێت کە سەرنجی گەشتیاری بیانی لە دەرەوەی عێراق و وڵاتانی دیکەش بێنێتە هەرێمی کوردستان؟ بله وکی دیار ایکش خالد لاواس کرده گشت و گذارید هرما کردستان او بویه کویکو پیتوی ام نشاینه گشتیار بیانی سرن جواب را کشین بین هرما کردستانه زوربه و گشتیار تین هرما کردستانه او نویل ناوراست و باشور عراق تین هرما کردستانه او گشتیار الوان دورات تین هرما کردستانه تیتا تخمین کرن هر ایکش و $300 هرما کردستانه بمزخیتن بس اگر امشیان گشتیار در و هرما کردستان آن یه بیانی بینین تیتا تقدیر کردن هر ایکی شوا حتی $1500 هرما کردستان مزخیتن وی رنگی هر گشتیاره که بیانی بیتن بیاوه آو بوریدا برانبر 5 کسی دیگه کل ناوراست و باشور عراق آن نافخوبین سردان هرما کردستان بکن بر هنده گرنگیدان پهمی رنگ آن جورت گشت و گذاره زور زورا گرنگه نها بیشین پتر صد جهت آن پزارها جهت گشتیاری یت میجویی یت شینواری الهرما کردستان هنه اگر همیا اوا پرا دلال ببیتن نمونک کو اف سر برا هنه یا سرکفتی سروانجه ها همیا بیتا جبجه کرن خدمت گذاری آف کاربا ریگ و بان بچنه وانجه ها ده زور زور پیشکفتی تر بید نهال پارزگاه ها دهو که مشکفتا چارستین هیا مشکفتا حلامت هیا دیسان شیخان خنس هیا الاکری الامیدیه والهولير والسليماني الفادفرا هميا هنا دفيتن اف جهه همي بنفس تقدير كرم خدمت گذاری هرمی کردستان دولمنده بم شوێنەوارانە بم شوێنەوارە کللتوری و مێژوویانە مێژوێکی دێرینیان هەیە چۆن نەتوانرێت سوود لەوانش ببینرێت بۆ ڕاکێشانی گەشتیار؟ بله
وەک ما ئەمەژە پێدای ئەف جوورێک گەشت و گوزاری زۆرە مهمە سەرتاسەری جیهانێ و gelek ew hîwayeta heyî sertaserî cihanê kesên heyn hestken seredana van ciha bikin. Bes eger her hosa bimînin bê xizmet û xizmetguzarî û rêk û ban û xedematê dî nehêne xelk nahêt seredana wan naketin. Bes eger wekî wê nimonan hal zax û çêbûyî sertaseriyê dî bête çêkirin dê bîte delîveka zora baş û delîvêt kariye zorê baş dê peyda bin û geştiyarê biyanî û geştiyar Herêma Kurdistanê jî û navxwe jî dê pitir seredanê kin. Çunku têgehê geşt û guzarî da me ya hey teraziya geşt û guzarî her nefsî teraziya bazirganî ku hinarde û hawirdeyê tên sadirat û istiradatê tên her wesat geştiyarî jî da me eva hey ka çend geştiyar dervey welatî tên seredana me dikin û çend geştiyarê me çine dervey welatî. Eger ev geştiyarê me evê çine dervey welatî zêdetir şwana bûn evê têne def me û pitir pare me zixke meعنawê ew e em ê teraziya geşt û guzarî jî da em xesaretîn em sûdmendnînîn. Lewma pêtiviye em hemî hewildana bikin ku em bişên geştiyarê biyanî jî wekî geştiyarê dî wê serborê serpêxîn û serkeftinê têda bînîn. Ev e jî tenê êk xal dê hête kirin ku giringiyeka zêdetir hemî cûrê geşt û guzarê bête dan û xizmetguzariyê baş û kualitiyeka baş bêne dabîn kirin bi wan ciha. بەڵێ بەڕێز نەفسەر نووری شارەزای بواری گەشت و گوزار لە دوهۆکەوە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ